Tumsifu Yesu Kristo, watu wa Mungu. Siku ya leo nataka nizungumzie kitu kimoja kinaitwa kukua kiroho. Sisi watu ambao tunasali, ambao tunamwabudu Mungu wa kweli, Mungu wa mbinguni, kuna changamoto moja kubwa mno ambayo huaga inatukumba na inatusumbua sana katika maisha yetu ya kiroho. Changamoto hiyo ni kutokukua kiroho. Yaani watu wengi sana unakuta tunahudhuria kanisani, tunasali vizuri, tunamwabudu Mungu, tunashiriki shughuli zote za kanisani vizuri, lakini unakuta bado tupo underground, yani bado hatujakuwa kiroho. Sasa kwa wewe ambao una mpango wa kwenda mbinguni, hilo ni tatizo. Hauwezi kwenda mbinguni kama hujakuwa kiroho. Lazima umuombe Mungu akusaidie uweze kukua kiroho. Kwa hiyo unakueje kiroho? Kuna vitu viwili vya msingi sana vya kuzingatia ili uweze kukua kiroho. Vitu hivyo tunaviita vyakula vya kiroho au chakula cha kiroho. Kama mpango wa kukua kiroho ili mwisho wa siku uweze kufika mbinguni, kitu cha kwanza cha kuzingatia ni kusoma neno la Mungu. Hauwezi kwenda mbinguni my friend pasipo kusoma neno la Mungu. Kama we ni mvivu wa kusoma Biblia takatifu, yani kiasi kwamba ukishika tu Biblia unaanza kusinzia, au umepanga ratiba yako kwamba leo natakiwa nifanye hivi na hivi nisome na Biblia, unajikuta zinaingiliana ratiba zingine unagairi. Kwa hiyo ukishagundua kwamba una changamoto ya kugairi kusoma Biblia takatifu, basi tambua kwamba hilo ni tatizo na hicho ni kizuizi ambacho kitaweza kuzuia uko mbeleni usiweze kuiona mbingu, usiweze kufika mbinguni. Kwa hiyo tujitahidi sana kusoma Biblia takatifu. Hicho ndicho chakula cha kwanza cha kiroho ambacho kila mtu ambaye ana mpango wa kwenda mbinguni lazima akire. Huwezi kwenda mbinguni kama wewe sio msomaji wa Biblia. Huwezi kufika mbinguni kama wewe hukuwahi kusoma Biblia takatifu. Yaani Mungu amekupa akili na amekupa uwezo wa kuchanganua mambo uweze kutambua umuhimu wa kusoma Biblia, halafu hujasoma na una mpango wa kwenda mbinguni. Hilo ni tatizo na huwezi kufika mbinguni. Amina. Kwa hiyo tujitahidi sana kusoma Biblia takatifu. Hicho ndicho chakula cha kwanza cha kiroho. Chakula cha pili cha kiroho ni kufanya maombi. Jamani, kwa mtu yeyote ambaye ana mpango wa kufika mbinguni, kama haufanyi maombi, rafiki yangu, ni ngumu sana kwenda mbinguni. Hauwezi kwenda mbinguni kama sio mtu wa kufanya maombi. Na maombi yenyewe naozungumzia ni kufunga na kuomba. Jamani, kama wewe sio mtu wa kufunga na kuomba, haiwezekani kufika mbinguni. Na huwezi kukua kiroho kama wewe sio mtu wa kufunga na kuomba. Fuatilia watu wote ambao wamekuwa kiroho. Lazima unakuta ni msomaji mzuri wa Biblia, lakini pia unakuta ni mtu ambaye yani maisha yake yote ni kufanya maombi, kufunga na kuomba. Kwa hiyo hivi vitu viwili ni muhimu sana sisi watu wa Mungu tuweze kuvizingatia ili tuweze kukua kiroho na mwisho wa siku tuweze kupata ile neema ya kuweza kufika mbinguni. Haleluya. Kwa hiyo tuzingatie